Disobay hawaralong arniwang ta aron repen longle ki ikmate koyla ki phur chimit mepin. Tarabasa Cooperative Society lemsalong ki wangchi ningkan pho kapachori ponjia phan mangphu kangwai mate kilik ki padupon. Ahir intang rakpen cek soang long along motor ka chitong ajok aring hau kisu. Pini arne kang sabab beta long pen nili beta than bang phi sami pramila chimupi non beer tang ton pen arjuboni tha. Singhason constituency ka parlo disobay ahawara long pen. Arniwang amatsi aron re pen koyla ki phurpena jok. Kachung hu asai pini arne anta ington porpela. Patumi jakhongpo ni phai crate trok arni disobay hawar mate langmili forest bit ka parlo along. Kai ki amata longli ki ikmate koyla ki phurlapen kejor kang hu asai ington porpela. Aron re pen koyla ki phurpen kejor kang hu asai kangton ponji kalisi. Patumi head jongda disobay langmili forest bit arlopen ihuma truck NL01 AF 5668 amotor pen ki ponbo mahut apherang ketum thekdun nongsi langchori dunno. Bangso motor no aron re pen koyla kar thanga motor si thekbo nonglo. Lata analo chitimsi koyla kar thanga motor ki pon kang hu. Langdame disobay hawara farman langmili forest bit dolo bota langmili forest bit officer renuka terang pilapen forest claim mangatum ami thanga sai chiklem kede mate kelang ke pang creation mande kaike mata langmili disobay forest loke koyla ki phur hangjo hanghailo bonda forest sai ke tum kachini ne ke thek dun longli asonsi chekrong netsi ameng chang dun klipa sonsi kaike mata langmili disobay forest lo along koyla ki phur kang huwa sai ki klematum aning karong kangnek kaning chipen koyla ki phur kanghu motor kar thang pon pen ki jor kanghu pon asai ki claim ington pon pedelo labang soputhak karbianglong autonomous council pen mate team karbianglong pen non kopilo kangsai ki pipon po kaike ama disobay langmili ahawar alo along koyla ki phur kanghu atuma phan mate forest asai ki atuma phan kangsai ki pipon po Norman Prabjin pen langmili forest bit officer Renuka terang pilapen ari sanghwa atuma phan jasmet Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tulira Mohang Ahin pen kopilo kangsa ki pipon po. Salong ki tok bi report Karbi Jadi News. Jakhongpo ni phai trade tok arni lakha krehini Phuloni constituency ka parlo Tarabasa Cooperative Society lemsalong ningkan pho lems kapachari ponji bang phukang mai pon. Labangso kilika chupatelong BJP Ratchoria songpen bang krep ho abang phu bang phia tomaphan chitoi dunno lapen APHLC asongpen sidame bang krep phia bang phu bang phia tomaphan chitoi dunno lapen kaprega songpen bang troga bang phu bang phia tom kilika long arja dunsi chipate dunno labangso kilika long unreserved category along inghoi krehini du labangso long kadu kabe bang ingora sirkep suarlo mate women category along inghoi hini angbong pen bang phia bang phi lapen ST SC category along inghoi si angbong pen hinia bang phuatom si labangso kilika long chipate ponno laben labangso Tarabasa Cooperative Lamb Society along kiliga vote kangchap mate vote kala khasitami ajopor phai Chris alom ansi patang ponno Bangso kilika chipate along kadu kabe shareholder mate vote ke jok dunonga phai kadu kabe pen Pharoke thomra thongke pra isiatomsi jok pono labangso kiliga long kadu kabe bang krepo abang phu bang phia tuma phat ingwai pono lasonsi ST SC category along pen hakim b women category along pen mekri teron pi laben homsera rong pi laben general mate unreserved category along pen bapuram timuk ronjit teron Januel Ingti Ajit Rongphar Babu Phangjo Dhoneswar Singnar Diliram Terang Jenson Teron Kanam Ingtipi Kensing Milik Mongol Bilapen Inghoi Krehni along Kangmai Ponji Phan Banghinia Bangphu Dines Rong Pilapen Rensing Be Angmong Wood Kelong Aphai Chihonam Derajok Lottery Pen Rensing Be Phan Ingwai Pono Lebangso Kiligalong BJP Asong Pen Kachotoidun Inghoi Ke Thom Chipai Pono APHLC pen kachotoidun inghoi kep chipai pono lapen kaprega song pen inghoi hini chipai pono busi nilituma pherangke Phuloni pen mirjing hanse dokmoka pen moniram beatum sahemanong bitanang pale AGM mate new BOD election aprangsi nili pini da Tarabasa lem salong a shareholder abang pula pen abang thie tuma phan nili Tarabasa lem secretary hoi pen nili jasabel alang ni tuma phan akiro
pi pajirik lo atheke alang tum aning giding aning geme katu kowe ning kang samjin pen dak AGM sitame alang tum jakong rang ng pidun si AGM tapachun long pemelo lapenan partala tarabasa lems non akimi puthot akumiti mate board of directors labangso kilikalong aphalong same alang tum mithang aning ke hang a candidate lapen labangso tarabasa lems upsonsi akimi akumiti tum la society a business ke pangchopon jima po alang nito maso ke matha make pen alang tum ning hang a candidate sitame pini alang tum kilikalong jakong harang pidunsi non hekjong sitame da returning officer pen bang krep ho abang hula pen abang ki pan sitame ke hai mate binar sitame ratang no sitame paklang poniklo penan par sitame da pini soy je mate election along kadu kawe shareholder bang kubang pini alang itu dak nangi ci tongdun ke nage 331 shareholder lo mate abutar si pini dak tarabasa lems kilikalong alang itu nang ci tongdun lo lapen kadu kawe dak candidates ke bang songkep rap poando lasa unreserved category along ke asit ke sit ke hiniwet sitame da kado ke cepate labang ke bang ingkora sirkep bang ingkora sirkep cepate pensi bang krehni aphan shareholder bang ku khitum ingwai ponluk lapena dun tu women category along da ke asit ke hini bon sitame da ke cepate do contest bang ke da bang lido basi bang kliang bong penstame bang hini sordo tumukhan shareholder bang kubang khitum ingwai ponluk lapena dun tu STSC labang so category along sitame asit ke silo sita data candidate bang ke bang hini dolo basi shareholder bang ku abang phiatum idu da phansi ingwai ponsi West Karbi Anglong alo Jeksuang long along bike pen maroti ahir intang pen kachitong ajok banghinya tum ahir intang arenga ho kesu Pini jak hongpo chikloni phai trade troxy arni West Karbi Anglong Jeksualong along pini arenga sam por phai isita chiti ma por molom Maruti van pen bike ahir intang pen kachitong ajok banghinya tum arenga ho kesuna Bike registration number lucky AS02B 6942 heno Leben Maruti van registration number lucky AS09A 9794 heno Pini bangso kachitong along van kate barabang thangnat arenga ho keswabila Leben bike along bang hinya bang phuatum adimalong amar ahir intangrak arenga ho sunanglo Leben arenga ho keswabang jesong senar arong rong mili Arta thongkep birta ke togwa mahut birta ke long dun atengki kesode daphan nonama dongka mukam hospital alongsi silang pon bomno dongka mukam pen humson be report Karbi Jeni News nili la nili sat ke wang mamanya li gari break hang latum nili phang petong phil non ta sat nang tum non la non sat ta me mana tum la ma ta sat tu mon gari tang tila nang litum hin ki bang la gari alo bang anamun ya phai sidolo nili we hla nang tong da to ma phai bang ba hin tang tila bang solong areng hu ke sola puson bang doloma ala areng hu sola ka solai bang solai ba tang ne hala tumareng hu ke sola tuma arong nang li chini ma jata hu je nili ja je bang tana je nili ja je tunala dong kalo ne tunala mo ti no ko Elemen jesong sena rong ini sena gambura sepo. Rong mili sena gambura sepo. Oh, Tang tenang litum konat kedam bensin la person la dak ke accident iglom problem. nene tum dirang so lihon jar mane eri la chinglu dam han sikita. Maximum itum ada gonta berdua dam la chinglu pen bang. Wang pen nama wang gom pen ke itum ke adnaka baik pen kete. Itum ke up mane ala duiya pen sike bang nang itum ke arleng umati. Duiya pen sila ke hala maruti bana bangke nang kisun meti. Bit nang sunlo mane to mane itum han acar bang bibit pun udah jito samlo. Masih nita pakai na jitong dat kan mga cipucet sa dalo sa kundi. Ang pangalan na cipucet sa dalo.
longlit kese head branch pen patipi ponsi langsu kangthu alang hialo bong sisa chet kiu masai kiteng pon Pinyada porphai narkebra achiti mapor molompen longnit kese president Jiten Sinarpen secretary Birson Ingti lapen kese claim rapet arisang hatum jogjakpen longsokangthu aroilong kapangchirasai kidengpon Jasemet kapangthir pona hot bong sisa chetsi longpono lasi hadakido longnit kese atumpen karbianglong aradat wamphan isikachoning ni mate isikapachuni alamthe laki karbianglong aradatum nangnitum longsokangthu bang itame bonsita langroi ariaria bangke langka chinglo bangke chok sita party lepen horjun haihua bangke longnit ke seven khamki ponho athema party dochiatum horjun jiatum anda longsokang tu picnic sponan palipet jia phansi longnit ke se ahin pen kochini pon lepen langroi ariaria long komane jongsi party ke do lepen horki jun lepen ajo poran dokok prote longnit ke seven a hokang sai pipon jipusi herangke athino kochini pon longnit pen Sarlongki Tovi report, Karbi, Jenny News. Apor bang ken litum la arni kangsam 5 o'clock mate 5 baji pen lopote dak munit heglong le denang po la dak themani kapre ga long pe wang po la dak ajo ingtingkuk ta dokok peti la son silang dame mo hala kang thilang so son si kapre ga dim pen wang pra la dak ajo ingtingkuk pen pine ghotona mate pine Gundugur dat pen pine kasik sak dokok pote la dak rongara tum stami kasik sak dodun koge la si chuning riparo nali tum 5 baji pen an plote nali tum dak pen kidam lapsia kimeji si baji phopen akile jong sila dak dokok baji phopen akidel jong sila dak dothukok plote la tum KSA longnit head branch pen masing sai vekto Pinyar nengang sama bita lapon si kangton poniglo domi thakme korwang tu